Katedra. Uvaženi slušalci, naziv večerašnjeg izdanja emisije Katedra je Srbin u rasejanju. Srbin u rasejanju bila je tema tribine koja je održana na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u organizaciji Srpskog sabora Dveri povodom 150 godina od rođenja Nikole Tesle. Na tribini su govorili njegovo preosveštenstvo episkop kanadski gospodin Georgije dr. Davor Milićević, sekretar eparhije kanadske, protojerej Stavrofor Vasilije Tomić i dr. Branimir Jovanović, bivši direktor muzeja Tesla u Beogradu. Njegovo preosveštenstvo, episkop kanadski gospodin Georgije, govorio je o eparhiji kanadskoj i o tome kako žive Srbi u rasejanju. Pomazi vam Bog i dobro večer. Milo mi je da vidim ovako lijep broj, a u isto vrijeme osjećam i malu tremu, jer boraveći u rasejanju, lepa riječ bolja nego dijaspora, nemamo često priliku da možemo tako velikoj i značajnoj publici se obraćamo. No, počet ćemo od one devize, od Hristove reči: idite po cijelom svijetu i propovedajte evanđelje svakome stvorenju. To je dakle ideja vodilja koja je i nas odvela u daleku zemlju Kanadu, jednu, kao što znate, drugu u svijetu državu po prostranstvu, veliku koliko i cijela Europa, možda čak i veća, a u isto vrijeme ne tako brojna i organizovana kao crkveni atribut ili život Srba koji žive tamo. Ima samo 26 parohija. Dakle, počet ću malo od te lične karte eparhije. Na eparhijskom tronu, od kad je osnovana eparhija kanadska, ili tačno je rečeno izdvojena iz istočnoameričke eparhije 84. godine, nalazim se tamo i probam da iskupim i sačuvam ono rasejano srpstvo koje je najčešće po nevolji, a ne po svojoj volji, otišlo tamo. Kanada je kao nekadašnjih 30-ak Jugoslavija, odnosno 100 Srbija po prostranstvu, ali ima 1/4 miliona Srba, oko 250.000 koji se protežu od Atlantika do Pacifika. Dakle, izlazi na 2 okeana, na 5 sati vremenske zone i na nekoliko sati vožnje avionom s jednog kraja na drugi. Toronto, recimo, do Vancouvera 5,5 sati avion leti, a na istočnu stranu do Halifaxa još 2 sata. Dakle, 7 sati vremenske zone. Sad možete zamisliti kakvi su uslovi i kakvi su načini pristupa i rada u tako velikoj i ogromnoj zemlji sa dosta razuđenim kolonijama gdje Srbi egzistiraju i žive. Pa još nekoliko podataka samo, kao što rekoh, da imamo 26 parohija, ima 16 crkvenih opština i uglavnom naših parohija se koncentriše u južnom Ontariju, to jest na relaciji od Windsora do Nijagare, preko Toronta i naročito našega centra i duhovnosti i centra eparhijskog manastira u Miltonu, koji okuplja negdje 60 do 70% sveukupnog srpskog življa tamo. Nešto što je specifično i što, verujem, interesovat će vas, a to je, za razliku od ovih naših, kako mi to kažemo, stranom rečju gastarbajtera koji žive po Evropi, kada dođe u Kanadu ili u Ameriku, naročito u Australiju, sve dalje od Engleske, i ostane 2-3 godine, on je došao da ostane. Taj se retko vrati nazad, ili najmanji broj njih se nekada, kada steknu uslove ili dođu do penzije, vrate nazad. Dakle, imamo tu srećnu okolnost da onda imamo i neko stabilno tle na kome možemo da radimo i da osnivamo duhovni život i smisao našega naznačenja kao crkve u Kanadi. Razlika je još u nečemu.
Ovdje je posle drugog svjetskog rata, naravno 60. godina, kada je politička emigracija nije bila jedina, nego sve ekonomska emigracija počela dolaziti, a stvarani su takozvani jugoslovenski klubovi. Kasnije su oni pretvoreni u srpske klubove, a to u Kanadi baš nije toliko zaživljavalo. Mi smo imali i imamo i dan danas organizacije koje se zovu nacionalne ili srpske, po imenima velikana, od Vuka Karadžića, to spominje prvo njega, zato smo njegovu nagradu dobili za istočnikova izdanja, koji već blizu 19 punih godina izlazi taj časopis, pa onda Njegoš, Dučić, Karađorđe i tako redom sa nacionalnim imenima, ali se sav život manje više odvija uz crkvu. Crkve su te u kojima se od rađanja djeca krštavaju, gdje se okupljaju na svoja zborovanja, gdje se molitveno iskupljamo, što je najvažnije i prvenstveno svega, i do onih sahrana kada idemo Bogu na istinu. Zato su pored i crkava, koje uglavnom, za razliku od nekih drugih evropskih zemalja, imamo svoje hramove. Mi smo podizali svoje hramove i u nekom srpskom stilu, i one koje obslužujemo, a koji nisu naši, mi smo ih adaptirali, odredili da budu srpski hramovi. Dakle, ne služimo u tuđim hramovima, Bogu hvala. To je razlika, možda i bitna razlika između Kanade i nekih evropskih zemalja koji su nam bliže, da koristimo se dobrotom nekih drugih. Kanada je vrlo blagonaklona prema svakoj emigraciji i ona izuzetno potencira i na tome radi da se program multikulture razvija u njoj, i to se i u praksi pokazuje. Svuda ističem, i to je vrlo značajno, da mi, Srbija i svi drugi, možemo se osjećati potpuno ravnopravno u Kanadi, kao da smo u svojoj zemlji. I još nešto što je specifično za Kanadu, kanadske vlasti plaćaju učitelje da učimo djecu u srpskom jeziku, kulturi, a to podrazumijeva folklor, aktivnosti, istoriju i veronauku. To su neke osnovne različitosti i specifičnosti zemlje Kanade. Naravno, ako govorimo sad u nekom širem kontekstu, onda smo mi svi jedan isti narod sa nekim osobinama koje ponesemo odavde, koje je i tamo kao i ovde zahvatio novi duh, mondijalistički i sekularizam, koji narušava one stare iskonske naše osjećaje duhovnosti i pobožnosti. Na nama je na crkvi da očuvamo moral i veru svoga naroda. Izazovi su dakle u svijetu veliki, pogotovo u tim zemljama zapada, gdje se ekonomski bolje živi, ali i mnogo toga je baš sledstveno tome teže očuvati nove naraštaje koji imaju mnogo više sloboda i više mogućnosti da skrenu s pravoga puta. Specijalno zbog toga što nemamo tradiciju. Tek pre 10-11 godina Kanada je dobila prvi i jedini svoj manastir. Mi znamo da su ovde rasijani srpski manastiri kao značajnija svetišta i svetilišta, i kako je to naš dragi saradnik, pokojni Mileusnić, napisao i rekao, svaki Srbin je mogao od jednog do drugog manastira danom hoda da stigne. Ja se našalim, pa kad kažu zašto to ne može biti u Kanadi, ja kažem, za jedan dan avionom se stigne ipak do našeg manastira, pa se dobro došli. Dakle, kao što i Amerika nema dovoljno kadra, a nema ni monaštva, tek u posljednje vrijeme se u nekoliko mjesta pojavilo neke duhovne oaze, i to uglavnom ne onih Srba koji su opredelili za monaštvo, nego manje više Rusa ili pokrištenih drugih naroda koji žive u Americi. I u Kanadi nema monaštva. Grci su prvi svoj manastir podigli također pre nekih 4 do 5 godina i imaju 6 monahinja. Eto i mi imamo jedan manastir u kome imamo za sada samo 2 monaha. Dakle, male snage, mnogo posla, velika razuđenost, velika prostranstva, to su odlike života i rada nas u Kanadi, a to su, verujte, i odlike svih onih koji iz svoje otadžbine
odu u taj daleki svijet tražeći neku bolju svoju budućnost. Da vam govorim sada o pojedinačno crkvama, to bi odvelo nas dugo i mislim da nema ni potrebe. Ja ću se prepustiti kasnije vašim pitanjima, a sad ću se samo malo osvrnuti na izdavačku djelatnost, a to je otac Vasilije koji je vrsni sveštenik i koji će vas uputiti u neke detalje baš pastirskog rada u Kanadi. A samo da kažem da smo pre 19 godina, kao što ste već načuli, pokrenuli eparhijski list Istočnik, koji ima svoju naznaku i u samom imenu Istočnik, što znači izvor, istok, izvornost, originalnost, i mi nastojimo da kroz naš časopis ne pišemo članke visokih umova, mada ih ima i takvi i mi smo zahvalni saradnicima koji to rade, ali uglavnom kroz njega smo htjeli da ostavimo pečat svoga vremena, ili kao nekadašnje one knjige starostavne koje su pisane po našim crkovima, na stirima, najčešće i na risovima, na rubovima knjiga, ostavljajući spomenike iz kojih su crpili da prave istoriju. Tako smo mi svojim istočnikom htjeli da upečatimo sebe i vreme svoga života i rada na tim prostorima i da ostavimo pokolenja neka svjedočanstva i bogat istorijsku građu. Dolaskom u Kanadu, kao što rekao, imali smo veoma mali broj sveštenika i mnogo mali broj crkava. Tada je bilo samo 8 sveštenika kad sam došao na tako velikom prostoru. Sada i Bogu hvala ima 23 aktivna i ima 32 ukupno sveštenika i mi se okupljamo, iako smo na tim velikim prostorima, bar jedan put kada je ispovest sveštenička i jedan put kada je skupština eparhija, da se svi sastanemo, porazgovorimo, izmijenimo iskustva i prožmemo ono što je najvažnije jedni drugima, predajući da bi mogli da osvjedočimo se šta nam je dalje činiti. Ali opet se vraćam na Istočnik koji izlazi u 7000 primjeraka i koji ide u 5500 primjeraka samo kroz Kanadu. On je najbolji ilustrator našeg života i naša lična karta šta mi radimo na svim tim prostorima. Pored te izdavačke djelatnosti i knjiga koje izdajemo, o kojima će govoriti već drugi, u eparhiji kanadskoj organizujemo i akademije sa uvaženim akademicima koji dolaze iz naše izvorište i svetišta ovde i mi crpimo tu bogatu riznicu koju neki sa sobom su poneli ili su neki upustili, pa im želimo da im napunimo njihove baterije, akumulatore, da bi znali kako da nastave dalje život, da budu pravi sledbenici Svetoga Save i svetih njegovih. U organizaciji crkava, što je tek odskora počelo ovde, a to je veoma zapaženo i bilo je bez prekida, postoje i kola srpskih sestara. Kola srpskih sestara ima svaka crkva, svaka školska opština i to je velika armija saradnika i trudbenika. Samo da napomenem da eto, iako toliko malo kolonija, 1040 i nekoliko sestara je registrovano koji su stup i nosioci mnogih aktivnosti i značajnih momenata u životu crkve. Također, i ovo je možda važno naglasiti, da iako razuđeni toliko, a možda tim pre, pri svim višim crkvama i značajnijim postoji horovi, zatim folklorne grupe, škole, ne one škole u pravom smislu kao što bi trebale da budu pune škole, ali postoje takozvane Sunday school koje okupljaju našu decu da ih ono što škola nema mogućnost i što im ulica naopako predaje, da ispravimo i da ih time obogatimo. Evo ako to bi bila ukratka mala biografija eparhijskog života i bit ću zajedno sa mojim saradnicima spreman da na pitanja još odgovorim, da nas ne zamaram nekim svojim možda izlaganjem koji vam neće biti potreban, a sada bi prepustio ocu Vasiliju koji je praktičar u pastirskom životu, da onda u temu malo prošli. Ja se zahvaljujem dekanu na prostoru i na auditoriju, također i našim organizatorima koji su dveri srpske scene dočekali nas i hvala i vam na pažnju.
Nakon uvodnog slova njegovog prosveštenstva, episkopa kanadskog gospodina Georgija, govorio je protojerej Stavrofor Vasilije Tomić. Dragi gospodine dekanu, dragi naši domaćini srpske drevi, braćo moja, sveštenici, saslušatelji, dragi prijatelji, ovdje svakako ima i studenata mašinaca i studentkinja mašinki, sve vas najsrdačnije pozdravljam. Opet bez neke lažne skromnosti, a naročito bez udvorništva mome vladiki. Vi sami vidite da je vladika dao vrlo široku skicu našeg života i crkvene situacije u Kanadi. Ja bih, pošto sam ja od mog vladike malo kritičniji, ja bih možda mogao da pođem u neke detalje, da govorim o generacijskim razlikama, o jazu između stare emigracije, nekad bi ih neko nazvao političke, ja, pošto sam ih dobro upoznao, ja sam ih nazvao politikanske, i nove emigracije koja je nesrećama našeg roda zadnjih 15 godina bila izvržena, izpljuvana na kanadske prostore. Ali prije svega dozvolite mi da vam kažem da je Kanada, koliko ja znam, koliko sam gdje bivao sam, najljepša zemlja na svijetu. Ja nemam dovoljno moći da tu ljepotu iz svog srca prenesem u vaše srce. I uvijek se molim parohijanima koji pate od neke nostalgije koja ih sputava da se duboko ukopaju i da ukopani stvaraju sebi životni prostor. Ja pokušavam da im objasnim da mi nismo tamo u rasejanju, nego mi smo u islamu. I da, kao što nas Sveto pismo uči, da nam je i kosa na našoj glavi izbrojana i da list sa grane ne padne bez nekog osmišljenja i bez Božjeg dopuštenja. Tako vjerujem i tako bi trebalo da bude da smo mi sol koja treba onaj odlutavljeni zapadni svijet da osoli i dosoli, da ga privede sebi. Tragično je, dragi prijatelji, koliko je zapad ljuta. Tragično je koliko nema života u sebi i kako tu svoju nemoć iskazuje kroz bombe i rakete. Stare generacije koje su dolazile, oni su bili užih kulturnih prostora, ali široka srca i stvorili su materijalnu bazu. Odomaćili su nas, stvorili su crkve, naše kuće i domove, i uz crkve, crkvene sale i drugove, a na novoj generaciji koja ima zaista šire kulturne razmjere, širu kulturnu poruku na njima bi bilo za očekivanje da oni što je sagrađeno nadgrade. I zaista se zbiva da dobar dio, a sad ako bi bio malo korektniji, taj dobar dio bi smanjio, pa bi od tog dobra ostalo jedan mali broj se obrati crkvi i u nekoj nadi i očekivanju da od crkve nešto dobiju, a neki zaista čista srca, dobre namjere i dobre žrtvene volje da ono što je stvoreno i oni doprinose bolje. Međutim, moram da vam kažem da imate onu latinsku poslovicu da pun stomak ne uči, zato
ne moram sad da je na latinsku da bi pokazali toga ne znam. Tako isto naši ljudi tamo koji su došli do neke ekonomske moći, zavaravaju se i prevare sami sebe da im je to dosta i da im je to dovoljno. A ima još nešto, malo prije rekao da bi ja malo i kritički se osvrnuo na neke momente našeg života. Ima i ovo što moram da priznam da je neko vrlo mudro i demonski mudro napravio raspored radnog vremena, raspored zbivanja, raspored utakmica, raspored svega da grešnom čovjeku ne ostane kad dođe iz mrtvavi sa posla, frustriran i da još ne govorim kakav, da mu malo snage preostane da se bavi ičim drugim, eno Majko Mičević će na to potvrdi, da mu ostane malo snage i bolje za bilo šta drugo. Ja sam u svoje vrijeme, ne znam da li to bio istočnik, i objavio to da sva humanitarna trčanja za pomoć AIDS i ostalima se zbivaju nedeljom prije podne, u vrijeme službi Božji, ne samo naših pravoslavnih, jer nisu stvarno trudna solj u ovom naroda, nego i kad se bi trebalo se služba Božja vrši po drugim crkvama, drugih, rekao bih, religijskih grupa, jer ima samo jedna jedina crkva. Da ne bih ja sad dalje, Vladika je pomenuo multikulturalizam, multikulturu, gdje se omogućuje svakom narodu da ispolji svoje potencijale, a ima i tu i nešto drugo, opet demonski mudro, da mi svi u svojim baricama se brčkamo i svoje poslove sređujemo i uvijek ovako, bavimo se jednim drugima, a za to vrijeme da oni koji su vježbani porijeklom njihovi za zadnjih ko zna koliko stotina godina vode prave poslove na njihovim mjestima. Dakle, stojimo na raspolaganju iz bogate riznice svog iskustva svešteničkog do preko 20 godina da i ja odgovorim na neko pitanje koje vi najste za shodno da postavite, a ovo sad dobro da vam kažem, osjećam da sam junački podbacio. Hvala vam. Više o izdavačkoj kući Istočnik govorit će sekretar eparhije Kanadske dr. Davor Milićević. Gospodin izvolite. Hvala. Časni otci, poštovani gospodine, dragi prijatelji, dame i gospodo, ja bi ovu nastavak ove priče koja će se više, kao što je najavljeno, baviti našom izdavačkom kućom, a i red je da malo i o ovoj knjizi o Nikoli Tesli progovorimo, ipak počeo jednom opaskom koja se odnosi na vas, odnosno na suočenje nas koji smo došli iz Kanade i vas ovdje večeras u ovoj sali. Fantastično je, ja sam vrlo uzbuđen što sam u prilici da govorim na jednom fakultetu pred ovakvim auditorijem, na tribini za koji smo i mi tamo čuli, jer je veličanstveno da se to, gledano iz naše kanadske perspektive, uopšte dešava. I ovo upućujem najviše ovim mlađim ljudima, studentima. Ovi stariji, koji su s druge strane katedre, vjerovatno mogu da naslute na šta mislim, imajući negdje u primislu jednu jedinu riječ koju ja od tih kolega ovih dana, koliko sam u Beogradu čujem, a ta riječ je Bolonja. Oni koji su na univerzitetu i naučenim institucijama na ovaj onaj način znaju o čemu govorim. Radi se dakle o laganom, ali sigurnom dolasku one vrste površnosti na univerzitete koja nažalost tamo dugo
a oni koji bi se bavili nekim sociološkim i političkim presjecima, vjerovatno bi rekli neki od 1968. vrlo svjesno vlada. Ukratko, da pojednostavim, danas u Americi univerziteti su izolovana sjedišta, mjesta koja nemaju puno veze sa svojim okruženjem, sa gradovima u kojima se nalaze i gradovi i univerziteti među sobom ne komuniciraju. Nema te komunikacije, tog protoka ideje kako imamo još uvijek na ovom kontinentu, a Bogu hvala u Srbiji, kao što vidimo i po ovoj tribini. Dakle, čisto kao jedno upozorenje da ovu razliku koji su presvećeni vladika i otac Vasilije naznačili, prenesemo i u ovaj kontekst. To može imati i nekih dodatnih i dodirnih tačaka koje su vezane za našu večerašnju temu, za predstavljanje ove knjige istočnikove, uopšte istočnikovog rada, može imati na sljedeći način, kao što je otac Vasilije napomenuo, ona vladikina ideja da ostanemo svoji kroz istočnika, da je ostvarimo na taj način da se ne propinjemo na prste, nego da svojim snagama o svom vremenu svjedočimo upravo sobom, svojim snagom kakva jeste, evo pokazala se nakon skoro 20 godina vrlo plodotvornom, jer imamo jednu vrlo osmišljenu žalačku koncepciju koja je to prije par dana nagrađena ovdje u Beogradu jednom značajnom nagradom, Vukovom nagradom. Znači, ostati po svaku cijenu svoju, od jezika do duhovne matrice koja je u tom jeziku preslicana. Jer kad se zapliva širinom one matice u kojoj smo mi tamo bačeni, u toj matici može da se izgubi i da izbjeri ta naša duhovna matica. I čini se da bi priču o Nikoli Tesli kao uspješnom naučniku, velikom naučniku i velikom Srbinu zapravo trebalo početi od te tačke i čini mi se da je značaj ove knjige koje smo mi objavili i predstavili je najprije na sajmu u oktobru, a evo sada je donijeli da sa njom počnemo zajedno da obilježavamo 150 godina rođenja ovog velikog čovjeka. Dakle, da se objasni i tajna njegovog uspjeha. O čemu se zapravo radi? Ova isto knjiga imala malo neobičnu istoriju, ovo danas je ovdje njeno drugo izdanje. Nju je uredio jedan amater sakupljač, čovjek iz Pečalba, koji je najveći dio svog životnog vijeka proveo tamo na onim prostorima Sjeverne Amerike, čovjek koji je iz Divosela, Gospića, znači iz Like, koji je vjerovatno tragajući za tim svojim poslom u sebi pokušavao da ga nađe i u Nikoli Tesli. Čitavog života je sakupljao tu obimnu, složenu, šarovitu građu, skupljao i na kraju, pred kraj života, darovao je našem vladiki istočniku kao svoje životno zavješćanje. Knjiga je prvi put objavljena 1993. godine, tada je Sava Vujnović već bio upokojen, a knjiga zapravo nije ni došla do najšireg kruga čitalaca, jer je direktno sa istočnikove prese preselila se u domove njegovih brojnih prijatelja u Kanadi i Americi. Znači, ta knjiga koja je interesantna čekala je ovu priliku i evo dočekala. A zašto je knjiga interesantna, zašto je značajna i zašto je već na sajmu dobila zapažen publicitet, evo o čemu se radi ukratko. U pogovoru, drugom izdanju, sjajnom pogovoru kojeg je uradio Rajko Petrov-Nogo, on precizno, kako samo on umije, onako jezički snažno, definiše ovu knjigu kao veliku narodnu čitanku. I to je potpuno tačno. Biće knjiga naročito u ovoj godini koja će o Tesli govoriti na ovaj ili na onaj način i svaka takva knjiga nam je potrebna. Ono što je draže knjige
je da na jednom mjestu okupljena vrlo šarolika građa koja ne počinje sa Teslinim životom, pa čak ni sa opisom loze njegove familije, nego počinje sa Srbima od prije Svetog Save, pa kroz Žiču, kroz Svetog Savu, naravno preko onog ključnog trenutka naše istorije Kosova i naknadnog stvaranja kosovskog predanja, tek onda dolazi do onog Kosova na Dalmaciji, do Teslinog zavičaja, do Like, do njegove familije, a dalje pa prati Teslin životni trag. Ukratko, ova velika narodna čitanka, da malo sad pretjeram sa tim Rajkom konstatacijom, da ovdje jednu metaforu i pretjerivanje, kažem iz nje isijava maltene lik jednog narodnog svetitelja. Baš po onaj način koji će recimo Tekfunović da govori kad govori o kanonizaciji u pravoslavnoj crkvi, da to nikada ili rijetko biva bez onog perioda u međuvremenu koji se dešava dok taj lik ne prođe kroz narod pa se sam vrati crkvi. A tako je bilo od samih početaka naše crkve, pa je to i do ovih dana, naravno sjetit ćemo Svetog Vladike Nikolaja Žičkog i Ohridskog. Naravno, ovo je pretjerivanje i Nikola Tesla, njegov lik nije ikoničan, jer je u svakom slučaju amblematičan. I vjerovatno nema Srbina s kojim bismo se i mi ovdje i mi tamo u rasejanju radije zakitili kao svoj amblem, predstavili ga drugima. Nema bolji lika od Nikole Tesle. I mislim da je jako važno, a uvijek zaboravljamo za ljude tamo, da je taj element vezivanja za taj lik Tesle, što je sam Nikola Tesla bio naravno pečalba, koji je u rasejanju proveo svoj čitav život, ali koji nije zaboravio ko je i šta je. To je dakle taj krug koji će se zatvoriti unutar korica ove knjige i pokazat će nam zapravo da je lik Nikole Tesle mnogo više nego lik naučnika. Pokazat će nam da je njegov način razmišljanja duboko religiozan, da se, ako sada sukobimo naučni i poetski način mišljenja, što se upravo desilo tokom u periodu ovog dugog Teslinog života, znači iz kraja 19. početka 20. vijeka, vidjet ćemo da je zapravo način razmišljanja Teslin više poetski nego naučni. O tome će da svjedoče i oni trenuci iznenadnih otkrića, one epifanije koje Tesla imao, a naravno i njegovi zapisi kada govori o tome da neke ideje koje njega godinama negdje u glavi leže pohranjene i da je taj period sazrijevanja tih ideja mnogo dublji, duži i značajniji nego ono što će se kasnije dešavati u laboratoriji. Prema tome, to je jedna holistička vizija koje je Nikola Tesla bio duboko racionalno svjestan i koji je iskazivao. To je vizija koja nam govori bio svjestan da je čitava vaseljena zapravo djela jednog tvorca i da ona ima dubokog smisla. I da je ono što je Nikola Tesla uradio i pored velikog broja patentiranih izuma i još većeg broja nepatentiranih izuma, da se upravo zbog toga doima kao jedan torzo, kao jedan fragment, što je možda i utjecalo na tu sliku Nikole Tesle u naučnom svijetu kao nedokazanog sasvim naučnika, jer je vjerovatno i Tesla osjećao da je sve to što je uspio da patentira, da je kroz laboratoriju provuče i provede, bio samo jedan djelić jedne velike jedinstvene cjeline. Eto, toliko. Hvala. Hvala gospodinu Milićeviću, a naš sljedeći govornik pravom važi za jednog od najboljih poznavalaca života i dela Nikole Tesle. Zamolio bih doktora Branimira Jovanovića da nam bar malo osvetli tajnu velikog srpskog genija. Vaše preosveštenstvo, časni oci, poštovani profesori i studenti našeg fakulteta, bih ovo izlaganje počeo jednim sećanjem, pošto sam ja student našeg fakulteta
Ja bih se u ovom trenutku setio profesora Gajića, pokojnog profesora Šolaja. Profesora Gajića diplomirao sam davne 1981. godine sa temom Testlini radovi u vazduhoplovstvu. A kod profesora Šolaja 1995. godine i doktorirao sa temom Teslin doprinos metodologiji istraživanja mašinstva. Znam da ni profesoru Gajiću, a posebno profesoru Šolaju nije bilo lako da ove teme proguraju kroz nastavno-naučno veće, tu su im pomogli između ostalog i ovdje prisutni dekan, profesor Benišek i drugi. Na čemu sam zahvalan. Dakle, napravio bi jedan mali uvod za ovu priču o knjizi Nikola Tesla i njegovo vreme, jednu malu ličnu ispovest koja, evo vidjet ćete, ima i vezu i tekako i sa knjigama i sa temom. Na 1977. godine kao student našeg fakulteta, slučajno, ili tako sam ja bar mislio, sticajem okolnosti, zaposlio sam se u Teslinom muzeju kao student demonstrator. Trebalo da ostane mesec dana da zamenim jednog mog prijatelja, mog druga, ali ostao sam 4 godine kao student i kasnije još 20 godina kao zaposlen u muzeju. Znate me tada strašno iznenadila činjenica kada sam saznao da se u muzeju čuva 150.000 originalnih dokumenta, kako to da najumnije glave ove zemlje ne sede u toj biblioteci i ne proučavaju i izučavaju Tesline spise. Kada se 4 godine kasnije, kada sam diplomirao, opet sticajem okolnosti ukazalo radno mesto, u muzeju ima samo 7 radnih mesta, tako da je to bila prava sreća. Ja sam, umjesto da krenem da se bavim, da budem vazduhoplovni inženjer, zašto sam se školovao, nekako odlučio, u znacima navoda, da privremeno ostanem u muzeju sa željom da malo više uđem u tu ostavštinu i malo više tim da se bavim. Napravio sam prve svoje radove koji su bili objavljeni u istopnom lazaštvu i tada sam i nekim američkim istraživačima u muzeju koji su mi rekli da to čime se ja bavim, to je istorija nauke. Tad sam prvi put čuo za termin istorije nauke i pošto sam saznao da je tada u toj bivšoj Jugoslaviji jedino Zagrebački filozofski fakultet na postdiplomskim studijama u Dubrovniku organizovao te postdiplomske studije, tamo sam otišao i to završio. Na tim studijama smo saznali, ovako, dobili smo dragocena uputstva kako se treba baviti izučavanjem određenih istorijskih ideja ili istorijskih ličnosti. Prvo i osnovno pravilo je stavljanje u kontekst. Vi ćete vidjeti da je u ovoj knjizi ovdje Sava Vujnović, iako je istoričar amater, kao da je znao za to osnovno pravilo, ovu celu gradnju stavio u jedan, tako da kažem, vremenski tok koji je ovdje itekako potreban. A drugo važno pravilo jeste osvetljavanje ideja, odnosno ličnosti ili već teme koje se bavite, sa što je više moguće raznih aspekata. U pripremi moje doktorske teze, pokušavajući da bolje razumem Teslin metod, nisam bio zadovoljan sa teorijama koje su pružila psihologija, sociologija nauke i tada sam pomislio da je bilo zanimljivo da vidim šta o problemu metodologije, o problemu kreativnosti kažu i religije. To je jedan, tako da kažem, jedno pravo legitimno istoričara nauke kad se bavi jednom temom. Sasvim slučajno dobro i do pravoslavlja. Zaista o pravoslavlju ništa nisam znao i mogu slobodno da kažem sada ovdje pred ovom publiku da sam bio zaprepašten, bukvalno zaprepašten kad sam shvatio kakav se majdan znanja nalazi u našoj istornoj duhovnosti. Znači ja sam prvo preko ruskih pravoslavnih mislilaca Bulgakova i Berđajeva, zatim preko vladike Nikolaja, moram i da se setim u ovom trenutku da sam počestom preosvećenog vladike Lavrentija, tada je muzej dobio kompletno stavljena dela vladike Nikolaja, zatim preko oca Justina i konačno i preko svetih otaca. U to vreme već počelo onako na veliko da se štampa literatura na srpskom jeziku, sve dublje i dublje ulazi u tu problematiku i neko vreme je do mene došla i ova knjiga, prvo izdanje ove knjige, to je bilo negde 1994. godine, Sava Vujnović od Nikola Tesla i njegovo vreme. Možete da razumete na osnovu ovog malog uveda koliko sam ja ovako sa jednim oduševljenjem pročitao ovu knjigu i koliko je u stvari ova knjiga ovako bitno uticala i na neki moj pokušaj razumevanja Tesline ličnosti. A isto tako moram da kažem, taj uvod u pravoslavnu duhovnost i na mene lično je ovako mnogo jedan izvanredan utisak postavio. Knjiga koja je tu sad pred nama mogla bi da pretrpi i kritike. Znači, kritički čitav bi mogli da kaže da je možda taj uvod od 200 strana koji je posvećen istoriji srpske duhovnosti i srpskoj materijalnoj istoriji možda preširok.
Možda se kaže, možda Sava Vojinović u tom izboru tekstova nije vodio mnogo računa o tome da ujednači tekstove, pa to ima zaista šaroliki prikaze koji traže jednu zbiljniju redakciju, koju ćemo nadam se jednog dana imati, jer ova knjiga to zaslužila. A isto tako može da se kaže da možda Sava Vojinović u toj želji da prikaže Teslu kao pravoslavca možda i preterivao nekim svojim tumačenjem. Međutim, nebrojeno su veće koristi koje čitalac može da izvuče iz ove knjige. Pre svega, laik će naći mnogo podataka koje će mu bolje osvetliti Teslu ličnost. Bez ovakve knjige, bez ovakvog pristupa, siguran sam da ne možete dobiti pravo sliku o Tesli. Kako reče Rajko Petrov Nogo, kako je danas spomenuo, zaista će to biti jedna velika narodna čitanja. Drugo, ovdje možete da nađete na mnogo demistifikacija Teslinog rada. Znači, treba samo pažljivo čitati Tesline reči i vidjet ćete da on nikad za sebe ne tvrdi da je prorok, da je nešto vanzemaljsko, on tačno objašnjava svoj metod rada, svoj postupak, na osnovu čega on nekakve događaje, tako da kažem, statistički predviđa, ne proriči. Međutim, ubedljivo za mene barem vrednost ove knjige jeste u tom pokušaju Save Vojinovića da protumači tu Teslinu religiju. Znači, šta je Tesla mislio o tim stvarima? Koliko je on bio, tako da kažem, i hrišćanin i pravoslavac, koliko uopšte preporučivao religiju. I u krajnjoj liniji ova knjiga odgovara na jedno ključno pitanje: koji je sistem vrednosti bio Tesla? Znači, meni se čini da to ključno pitanje svih nas ovdje, to ključno pitanje ovoga sveta. Ranije srpski narod imao vrlo jasan sistem vrednosti koji se očitovao u dve osnovne Hristove zapovesti. Prva odnos prema Bogu i druga odnos prema bližnjima. Mi sad svi znamo da u našoj sistemi vrednosti strašno pobrkani. Da srpski narod ima desetina i stotina sistema vrednosti kao što ih sad svi imaju na zapadu. I u tom smislu mislim da smo mi u jednom strašnom haosu. Ova knjiga svedoči ovdje da je zapravo Tesla ne toliko deklarativno. Vi ćete teško naći ovdje onako Teslina, tako da kažem, busanja u prsa njegovim srpstvom i njegovim pravoslavljem. Ali vidjet ćete kroz one najlepše njegove misli koje ih ovdje ima, u razgovoru sa Vladislavom Savićem, kada on govori o tome gde on vidi izvor sve energije u kosmosu, kad to opisuje kao svetlo svanulošku lepotu, ili kad opisuje u jednom pismu upućenom tom nečeku Nikoli Trboviću, kad kaže retko ćete ovde svesti čoveka koji posjeduje sve tri karakteristike: znanje, pravednost, nesebičnost. I kroz mnoge druge tekstove vi ćete vidjeti da je Tesla zaista bio u duši jedan iskren pravoslavac hrišćanin koji je pre svega bio okrenut tom radu za bližnje, ali onako u najširem smislu, znači za čovečanstvo. Sve vreme bio u onom najboljem smislu religiju, znači osjećao tu vezu sa Bogom i sa božanstvenošću celog ovog našeg sveta. Na jednom mjestu u ovoj knjizi Tesla govori Vladici Nikolaju da je izučavao sve svetske religije i da je našao da je hrišćanstvo najpraktičnije. Meni se čini da je taj moment posebno važan za, tako da kažem, komentar. Znači, daću još jedan primjer, pa bi se stvarno komentarom na oba. U jednom razgovoru sa Budimirom Grahovcem, kada su komentarisali 1916. godine je vođen taj razgovor, kada Grahovac izrazio sumnju u to da će Srbi izgubiti rat, Tesla je bio optimista. I kada je Grahovac pitao na osnovu čega je on optimista, Tesla rekao da je nemačka snaga velika, ali da je mnogo veća ona snaga koja je ujedinjena sa srpskom vojskom. Na koju snagu je mogu da misli Tesla? Vi znate pod kojim se zastavom srpska vojska borila, s verom u Boga, za zdravlje i otadžbinu. Znači on je to pitanje duhovnosti, morala uzimao kao ključnu, tako da kažem, ključnu jedinicu u njegovom proračunu neke toga što će se desiti. Sad je pitanje, da li je Tesla to što je pričao o religiji, recimo to što je rekao Grahovcu, mnogim drugim našim ljudima, da li je on to pričao kurtoazno, tako da kažem, i želje da ih uteši, ili on suštinski tako? Mislim da ćete ovdje naći, i ja verujem u to, pristalica sam ove druge
teze, naćete dovoljno citata koji će vas ubediti u to da Tesla nije slučajno govorio. Pazite, on je imao izuzetnu svest o važnosti svoga dela, pa sigurno je znao da se svaki njegov susret među našim ljudima prepričava, verovatno je shvatao da će se to izapisivati i tako dalje. Jer pazite, u muzeju postoji 150.000 dokumenta i nekih 50.000 novinskih članaka koje svedoče o njegovom delu. A sve je to Tesla sam sačuvao. Pazite, za njega važi da je on čovjek koji je sve pamtio i vi morate da se zapanjite kako to čovjek koji je sve pamtio čuva i najbeznačajnije papiriće. Očigledno da on imao veliku svest o sopstvenoj važnosti i da je verovao, možda da će i on sam jednog dana sređivati svoju starštinu, to što je mislio će živjeti i 120 godina, ali sigurno verovao da će to jednog dana i tekako biti čitano. Drugo, on daje jednu isto tako interesantnu definiciju ovde velikog čoveka. On kaže kako su mladi ljudi često pogrešno vaspitani da osvajače i nasilnike proglašavaju za velike ljude ili ljude koji postižu privremeni uspeh, da im to bude merilo veličine. Dok s druge strane on kaže veliki onaj čovjek koji kao što pčela prikuplja med, prikuplja znanje da bi pomogao drugim ljudima koji su u bedi, u nevolju, u neznanju. Kad sve to onako sastavite u jednu priču, onda vi vidite da ne može da bude slučajno to što on rekao da je hrišćanstvo praktično, najpraktičnije od svih religija, i ne može da bude slučajno to što je rekao da je snaga ujedinjena sa Srbijom da će pobediti u toku tog Prvog rata. Šta to nama dalje govori ako je to tako? To nama govori da je prvo, pazite, Tesla jako vidio, znači i religije i hrišćanstvo izučavao, da je pronašao znanje koje je jako vredno, i drugo da je shvatao da je to onaj naš životni koren bez koga mi kao narod nećemo opstati. Kada nam se taj koren podseče, naš narod će presušiti. A mislim da smo mi svedoci da nam je taj koren, ako ne podsečen, ali dobro način. Mi smo svedoci da smo mi misaono razjedinjeni. Mi smo svedoci da mi nemamo više isti sistem vrednosti. Zbog svega toga, evo ja ću ovim da završim, za mene ova knjiga ovde, pa kao i ceo ova 150 godišnjice, nije pitanje pijeteta samo. Za mene je ova knjiga jedan praktikum, koga treba da pročita i svaki student i svaki intelektualac. A pitanje ove proslave 150 godišnjice je pitanje jednog našeg ozbiljnog okretanja i izučavanja jednog kompletnog Tesla, a ne samo nekih njegovih segmenta. Hvala. Hvala gospodinu Jovanoviću. Sada prelazimo na drugi deo naše druženja, a to su odgovori na vaše pitanja. Pitanje za preosvećenog vladiku. Da li u Srpsku pravoslavnu crkvenu svetu liturgiju dolaze ljudi različite nacionalnosti i korijena? Kao što rekao grčki manastir koji ima 7 monahinja, to pre nekoliko godina naš srpski manastir ne postoji. Postoji jedan jedini manastir, to je manastir Preobraženja Gospodnjega u Miltonu, gde je trenutno i ja mislim će i duže vremena biti i sjedište same episkopa, odnosno eparhijski centar. Već sam nagovestio u mome uvodnom govoru, u Americi nema tradicije monaštva i to je veliki problem. Doskora, kad sam ja došao pre 22 godine, praktično nije bilo monaštva u Americi. Bilo je pojedinih monaha koji su sve te gore dolazili i tek 10 godina unazad prvi su Grci počeli sa jednim dobrim brojem monaštva da seju monaštvo po američkim prostorima i evo kao što rekao postoji jedan manastir, dakle na domaku Toronta, ženski manastir i također jedan odskoro od pre 2 godine manastir u Montrealu, isto također ženski manastir. Dakle, Grci oni imaju tradiciju dužu, oni su religiozno više ukorenjeni nego mi Srbi, pravoslavni, koji nažalost ni ovdje nemamo dovoljno monaštva. Bilo je pokušaj i moja je želja bila kada sam došao u Kanadu da, pošto sam došao iz manastira i episkop se registruju iz monaških redova, a ja sam sav svoj onaj životni vek od sazrevanja proveo u manastiru i zato je moja bila ideja vodilja manastir i rekao sam puno puta tamo, ako nisam dobar vladika, bar bi bio dobar iguman. Ali monaštvo nekako nije išla.
bilo je pokušaja više koji su monaha koji su dolazili i monahinja. Moja je sestra inače monahinja u manastiru Tavni. Ona je sa mnom došla u Toronto 84. godine da bi jedva izdržala 6 mjeseci i vratila se svome manastiru, to je svoje košnici iz koje je iznikla, manastiru Tavni. Zašto? Zato što su izazovi veliki, zato što su prohtevi veliki, zato što narod nema već osnove u monaštvu, čak ni uopšte u ustrojstvu crkvenom. I bilo je veliki poteškoća na dolasku mome kao episkopa kanadskoga da se obdržim uopšte, da opstanem u Kanadi. Ljudi su zamišljali svaki poziv i svaki posao kao jednog lice, jednog radnika koji treba nešto da radi, ali nisu znali pravi duhovni smisao izloženja. Ja se ubih dokazujući i pričajući narodu kako je potrebno, kako smo mi, kao što reći od Vasilije i Davor, mi smo izaslanici tamo, nismo mi dijaspora ili otuđenje, nego mi smo nekom Božjom rukom poslati da budemo svetlo svetu i hleb životu. Da svoju svetu veru, svoju veliku tradiciju, svetosavsku, pravoslavnu, prenosimo drugim pokolenjima, a i na taj način da oni, videći naša dobra dela, slave Oca nebeskog. Sad se vraćam na prvi dio pitanja, a to je da li drugi dolaze na bogosluženja i koji. Dolaze, ali prvenstveno smo mi okrenuti sebi. I ideja je vodilja bila da mi iskupimo svoj srpski narod. Ima možda neko drugi ideja da druge prosveti, a svoje zapusti. Ja sam rekao, ako uspijem da bar ono stado za koje sam poslan okupimo kod svoje crkve, učinio bi mnogo. I mogu da samo kažem sa dozom rezignacije, možda malo ohrabrujući, da je duplo više onih, u procentima rečeno, koji posećuju crkvu u rasejanju, u Kanadi konkretno, nego što je to u ovo sadašnje vrijeme. Ne govorimo na pređašnja vremena kada je bilo teško. A sada, da li dolaze neki drugi? A dolaze uglavnom ne nekom brojnošću, ali uslovljeni životnim sjedinjenjem, najčešće kada su mešoviti brakovi u pitanju, kada su 10 brakova rođena, oni se na neki način vežu i motivišu da dođu u crkvu. Mislim da možda ni mi sami nismo dovoljno sposobni da bolje motivišemo, a to ne radi čak ni drugi. Ja se moram osvrnuti malo šire pa da kažem ovako. Za razliku opet praviš jednu malu paralelu između Sjedinjenih Američkih Država i Kanade. U Americi se u većini crkava bogosluži na engleskom jeziku i često zanemarujući srpski jezik. U Kanadi to nije slučaj. Mi bogoslužimo uglavnom na srpskom, odnosno crkveno-slovenskom jeziku, zavisno od okolnosti. Ali to ne utiče ni najmanje da bi neko osjećao se tuđim u crkvi, nego da ne bi izgubili svoga, koji je jednostavno istjeran iz ovih prostora, ne znajući strani jezik, kada dođe u svoju crkvu, da se ne osjeća kao tuđi. Možda je to motiv zašto mnogi ne dođu. Ali mi smo pravili neke druge probe, pa smo u pojedinim većim crkvama, gdje ima više sveštenika, kao slučaj u Torontu, u Hamiltonu, u Kitcheneru, u Vancouveru, mesečno imali jednu liturgiju na engleskom jeziku. Veoma mali broj dođe ih na bogosluženje. A ne samo da je to kod nas slučaj. Čak je to slučaj i kod drugih, kao što rekao malo pre, kod Grka, koji imaju dužu tradiciju, koji nisu imali 60 godina otuđenja i komunističkog zatiranja savjesti i svijesti, odbijanja od svojih korena i vere otaca svojih, ni oni nemaju neki drugi koji dolaze, nego samo od njihovi. I u grčkim crkvama se također u Kanadi, opet za razliku od Amerike, isključivo bogosluži na grčkom jeziku. Zašto? Da bi očuvali svoje stado. Svaka emigracija je osuđena na propast i mi se trudimo koliko je to moguće dalje i šire i duže da sačuvamo ih, a sačuvat ćemo ih kroz veru, kroz običaje i kroz svoj jezik. Istina čuva se i na drugi način, kroz folklorne aktivnosti, kroz pesme narodne naše koje se pjevaju tamo i koje najčešće pjevaju naši potomci druge, treće, četvrte generacije, ko zna koje, i ne razumeju sam značenje te riječi, ali vole tu muziku, vole naše igre i folklor i tako.
Dakle, nažalost, ne dolaze mnogi, to je odgovor konkretan, i ne dolaze čak ni oni koji bi trebali da dođu. Mi svake godine po našim crkvama, verovatno jedno od 20% su mešoviti brakovi. Što bi trebalo da znači da, eto, 20% bi se povećavao broj onih koji nisu Srbi, koji nisu sa ovih prostora, a da bi dolaze Srbi. Dođe 1% ili 2%. Pitanje za gospodina Milićevića. Na televizijskim reportažama videla sam da su nadgrobni spomenici Srba, pretpostavljam u Kanadi, latinični. Zašto to Srpska crkva dozvoljava uz napomenu ko izgubi jezik i pismo izgubit će veru? To je svaki slučaj tačno ko izgubi jezik i pismo izgubit će veru, jer istorija pravoslavlja je takva da nam pokazuje da je taj predački moment bio presudan i da su se nacije za crkvu na taj način. Bilo ima potrebe da to ponovo potvrđujemo, dokazujemo. Ja ne znam, moguće je da postoje, odnosno postoje i latinični spomenici. Mogu da vam kažem da su spomenici srećom u Kanadi srpskih pravoslavnim mahom u 90% slučajeva zaista ćirilicom pisani. Ćirilični smo mi imamo na našem manastirskom imanju groblje sa 370 i nešto mjesta i u nekim slučajevima imate na poleđeni spomenika na primjer napisano latinično sa engleskom transkripcijom, vjerovatno ljudi kad su dolazili u tu zemlju preinačili su znake CH u Č ili Č i na taj način su ostali registrovani kao građani u toj zemlji, međutim obavezan je i uvijek postoji zaista ćirilični dio napisa na svakom nadrovom spomeniku na kojem se namestio. Pitanje za profesora Jovanovića, a to je da nam malo nešto više kaže o odnosu Tesla i Pupina i o paraleli Tesla pravoslavac, Pupin pravoslavac. Najčešće rečeno slušali sam jedan članak u vašem istočniku, evo, preosvećenje on otvara sa tom temom, pomirenje Tesla i Pupina. Ja sam to predložio, preosvećenam i preosvećenje to prihvatio, istočnik je to objavio ovdje u časopisu, a meni se to učinilo kao da je jako važna, a zanemarena tema uopšte među Srbima. Dva velika čovjeka, mnogo se priča o njihovoj svađi i njihovom odnosu, ali se malo priča o njegovom pomirenju. A to je stvarno ovako jako interesantna priča. Najkreće, Tesla i Pupin su imali te različite, da kažem, karijere. Tesla je bio popularniji, a Pupin koji je u Americi doktoriša i jednu karijeru univerzitetskog profesora i kao pronalazač ipak je Pupin u drugom planu u odnosu na taj svoj rad kao pedagog, kao profesor. A za Teslu je naravno postao jako popularan, zašto osnovno stoji pronalazac i pedagog. U početku su bili prijateljskim odnosima i onda je polako rasla ta suradljivost, ne zna se tačno zašto. Tesla je nekoliko navrata opisao i par nekih, tako da kažem, incidentnih situacija, kao na primjer kada se njih dvoje sretnu u univerzitetskom klubu u New Yorku i onda se kvačenje, natezanje falšajima bilo u to vreme i Tesla Pupinu slova. A Pupin je bio atleta, dajte čovjek koji je onako baš važno izuzetno snažno. I to su recimo sitnice koje mogu da pojasne malo, tako da kažem, neko neraspoloženje. Glavni razlog je došao 902. godine, 901. 902. možda tu oko 900. godine, to su godine koje su bile dramatične za Tesla. Znači, on je 899. godine po radu Sfinks otkrio te takozvane stacionarne talase i na osnovu njih unutar zemljene kugle i na osnovu njih je napravljen plan bežičnog prenosa energije o kome ste tako mnogo čuli. I ja bi se uzbuđeno vratio New York, dobio fantastičnu novčanu podršku od najbogatijeg čoveka Amerike Morgana i krenuo da gradi ceo taj svoj sistem. Ali zbog poremećaja na berzi i zbog toga što Morgan nije više dalje teo da pomaže osim tih $150,000 u vreme koje dao, on je morao da stane s radom. U vremenu Marconi poslao transatlantske radio signale, koristeći desni sistem, o tome ne pričajući ništa, predstavljajući ga kao da je njegov. Tesla je bio ogorčen, a Pupin je u to vreme samo na Marconijevu stranu. Znači nastala jedna euforija velika u svetu, Marconi slavljen, svi ćute,
o Teslinim doprinosima u toj oblasti, gde se zahvalim što su i patente i pokazao prosto kako se vrši i beži prenos radio signala. I Pupin pređe na Marconijevu stranu i Tesla to više nije mogu da opusti, tako da sledećih 30 godina oni praktično Srbi su se polarisali u to vreme, to je bilo onako jako bitno da se kaže, jedan su stali na stranu Putina, drugi na stranu Tesla. Vladika Nikolaj 1905 pokušavao da ih pomiri bez uspeha i tek kad je Pupin bio na samrti, on izrazio želju da ga Tesla poseti i Tesla je, kako tu i svedoči pokojni Miloš Stošić, jednu celu noć razmišljao na kraju otišao na Pupinu bolnicu, samo je ušao na vrata, rekao kako se stari moj prijatelj, seo na njega, kaže za 15 minuta bio unutra, Pupin samo plakao, obojice su ćutali, Tesla izašao i Pupin je posle par dana umro. Tako da je to ta istorija odnosa i kažem, za mene je bilo onako prosto pečatilo to pomirenje. To je onako jedna, tu se i Tesla i Pupin u krajnjoj liniji pokazuju svoje pravoslavne i svoje hrišćanstvo. O Tesli mnogo mogu da govorim vezano za njegovu religioznost, u Pupinu ne. Treba svakako čitati, nisam toliko studirao Pupina, treba čitati Sapašnika do učenjaka. Moj utisak, ako mogu ovako slobodno da se izrazim, da je Pupin bio više vernik, a Tesla više religiozan čovjek. Znači, Tesla je zaista u srcu osjećao tu vezu sa Bogom. I taj dar koji on od Boga dobio, on je to nekako tako i osjećao. Mislim da je Pupin više bio čovjek koji je, kako bih rekao, možda manje tih vrsta blagoslova imao, ali više jedan vernik koji je na drugi način pomagao suštinarstvo. Eto, to je Bog. Pitanje za vladiku Georgija, uz veliko divljenje velikim geniju Nikoli Tesli, ako mogu tako da se izrazim ovom naučnom proroku, hteo bih vas pitati sledeće. Šta mislite koliko je Tesla odgovoran što njegovi pronalasci koji sa jedne strane pomažu čovjeku, sa druge strane pomažu i njegovim slabostima, jer se danas dosta poslova može završiti bez velikog fizičkog truda, to znači naravno dugi. A u kontekstu ovog pitanja hteo bih citirati Branu Crnčevića: topli tuš je ubio više revolucionara nego sve revolucije ovoga svijeta. Tu prije svega mislim unutrašnju čovjekovu revoluciju. Pa svaki patent i svaka stvar se zloupotrebiti. Poznato je kad je dinamit pronađen da razbija stijenje, da krči puteve, da pravi, upotrebljavaju ga najčešće za rušenje kuća, za ubijanje ljudi. Također kaže se za Teslu da je svoju na Koloradu, tako najveću centralu koju je izradio i gde je pokušao da prenosi bežično energiju, kada je shvatio koliko to može biti kobno za čovječanstvo. Jedna od teorija, ne tvrdim da je tako, ali to je jedna od teorija, on je sam nju zapalio da ne bi neko zloupotrebio taj patent. Dakle, sve može se okrenuti protiv samoga sebe. I automobil koji može čovjeka brzo preveze, može da ubije u ulici nekoga, pa svaki drugi aparat. A u svakom slučaju, genijalnost Teslina je neosporna i namjera mu je iskrena. Na stranu sada što su sada zloupotrebili njegove patente i već na njegovim patentima doradili su i rat zvijezda, tako što naročito Amerikanci forsiraju da nas iz Vasione ili s neke druge planete oduzmu, kontrolišu, pa možda i ubijaju ili kontrolišu svijest, razaraju onu zdravu misao koju je Bog usadio čovjeku. Eto, to su neke osobenosti u svakom pozivu, pa i u Teslinom. Pitanje za Donja. Povratnik sam sa zapada 10 godina. Sad, da li je ovdje već 10 godina ili je bio na zapadu 10 godina. Znam da mjesto ne spašava, ali mislim ipak da je neuporedivo lakše, bolje, zdravije spašavati se na svom, sa svojima, sa svim našim svetinjama i svetima. Kako to objasniti ljudima oko sebe da ne bježe na zapad i tamo traže, pod znacima navoda, sreću, spas, jer to je laž. Ovdje je govor o dva spašavanja. Jedno je spašavanje duše, drugo je spašavanje broja egzistencije. Ljudi bježe tamo gdje god bježe, da bi obezvijedili parče tijela na stole, da bi djeca škola i nekako uvjerenju da svoje cilje obezvijede bolju mogućnost. A prvo je pitanje da shvata se potpuno i kada je potpuno tačno. Pitanje za profesora Jovanovića: zašto i kako je Tesla kremiran?
Vidite, to je zaista ovako jedno vredno pitanje, kad sam razmišljao šta ću danas večeras da kažem i to se kada pomene, zaboravio sam. Ova knjiga zaista daje i tu dragocena svedočanstva, tako da kažem, na razbijenju te sumnje oko toga na koji način je, odnosno bolje rečeno upućuje na neke odgovore. Znači, jasno odgovora na ovo pitanje nema. Znači, s obzirom da sam za 20 godina kako sam radio u muzeju Nikole Tesle zaista prošao kroz svih 150.000 originalnih dokumenta, mogu da kažem da ni u jednom njegovom pismu ima 70.000 listova prepiske, niti u bilo kakvom drugom dokumentu ne postoji izražena Teslina želja da bude kremiran. Naprotiv, ja verujem da je do posljednjeg trenutka Tesla verovao da će još živeti, on je, duboko bio ubeđen da će živeti 120 godina. I mnogi su onako prosto nisu shvatili na osnovu čega on to tako priča, on je to pričao na osnovu jedne primjene naučnih metoda, vođenju jednog zdravog života, discipline u ishrani i tako da je dugi niz godina. Tako da ja verujem on nekako nije ni razmišljao čak u smrti da se prosto tako vraćao kao sveće, nije ostavljao nikakav testament za sebe. Prof. Dušan Šušmetović je posvjedočio kada je Opelo držao u New Yorku, u Americi posle Tesline smrti, da je tražio potvrdu od rodbine da će Tesla biti sahranjen, da je dobio, međutim Tesla je bio spaljen, a otac Irinej Dobrijević, koji je nedavno izneo jedan novi podatak od koga treba i njega pitati odakle mu, je u stvari rekao da je Tesla prvo sahranjen bio, pa onda izveđeno njegovo telo pa krenu. U svakom slučaju smatra se da je na neki način izvršeno, jedna vrsta tako da kaže nasilja, da je to u stvari urađeno u nekoj saglasnosti porodice Nikole Tesle, pre svega Save Kostanovića i Nice Trgović, koji su oni toga složili, kremirali ga i taj pepeo prvo u Americi je bio onda prenet ovde u muzeju Nikole Tesle. Zaista muzej ima jednu dimenziju mauzoleja, zaista to je jedan ovako način koji nama, Srbijom, pravoslavcima i hrišćanima, ja se slažem se apsolutno sa idejom da taj pepeo treba pohraniti na odgovarajuće mesto i postoji inicijativa tome šta može predstaviti. Ima jedna šira inicijativa koju ja sada želim da potenciram i da istrajem u njoj, da se posmrtni ostaci, dakle nasilno kremiranoga Tesle, pohrane uz Svetosavski hram, ispred hrama, kao što su posmrtni ostaci Vuka Karadžića i Dositeja Obradovića ispred hrama, sabornog hrama. Zašto ne bi najvećeg genija i pored naše najveće crkve pohranili u zemlju, kako to dolikuje zemlja si i zemlju ćeš otići. To su reči koje nam je Sveto pismo govori i mi se toga pridržavamo. Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri pratili ste zapis sa tribine na temu Srbin u rasejanju, koja je održana na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u organizaciji Srpskog sabora Dveri povodom 150 godina od rođenja Nikole Tesle. Na tribini su govorili njegovo preosveštenstvo episkop kanadski gospodin Georgije, dr. Davor Milićević, sekretar eparhije kanadske, protojerej Stavrofor Vasilije Tomić i dr. Branimir Jovanović, bivši direktor muzeja Nikole Tesle u Beogradu.